pakumbaba ban manakit kapatawaran ang ponbie. Lalapit kami kaya ka kaniting masipita pa mangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kakamit mate na karing dakala tao. Adwan mingini kaya ka ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iyatsat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi, king metong at netong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo rin taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi ring sablang lilingap ka rin mi sa lunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan ang masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi loret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangang kapainawan detang mayaang unabi. Pagkala mo kaya kami ing grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-abe para king ikakayap ting sabla, at ban makasap kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banal na induning Diyos. Emo sapi sa wing lismi kaya ka king kaguluan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. Hilaginin pa ang poning anak at poning banal na Espiritu. Amen.
Lagyo na ningig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal, ay Espiritu manatili kaya kayungan. At kaya ka ang tinuring. Natsyuta na nga king kadwa ng 17 Domingo, ning karaniwan na panahon. Si Shantala din kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos ang mayupayang tutu. at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos aginutang. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad ring kasalanan tamo'y dala nakatangan sa king biye alananga. Amen. Sa sambang nakapupuyat, parangalan, paligayan, lakat sa sambang kapayapaan, karing taong, kaluguran, pupuyat, nakaparangalan, nakapaligayan, lakat sa sambang nakapupuyat, parangalan, nakapaligayan, lakat sa sambang dako. Ligayaking Diyos, ligayaking Diyos, ligayaking Diyos, king mata sa ano. Ligayaking Diyos, ligayaking Diyos, ligayaking Diyos, king matas
Manalangin tamo. O Diyos, ayig pami, pasalamatan da ka para king kasal pantayanan at tinggap ming ibat keka. Anting metong arigalong dapat ming pasulungan. Kapamilataning sawok mo. Bustan mong lumabong ya sana, aldo-aldo iting kasal pantayanan. Pagkaluba ng kabaldugan, ingkaya kaming biye. At mipasyag king lugod at katuliran. Bustan mong ipagdala na kaming tula at pamanalastas. At gawa na kesa ng tune, malapit keka at karing kaparang tao. Itiyadwan mi kapamilataning ginuming i Yesu Kristo ng anak mo. Ang mabibiyat magari kambemu at ning banala Espiritu. Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam ta po ni King Ama nalingkin. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Habakuk. O Ginoo, hangga pakapilan ing emo ko pakibatan, kingadwan kong kasaupan. Hangga pakapilan ing emo ko'y ligtas, king pamanampalasan daring kekeng kasalang. Bakit api batamong akakit ing makanyan akaligaligan? Bakit api batamong lawen ing mararapat adewakan? Makapadurot ka na ako ing kasiran, ampon katampalasan, at ating labanan, at pami pate-pate, no ka rin mang lugal. Iti yaing pekibat na ninggino ka na ako. Isulat mong masalese, karing tapyas api susulatan, ing pe pabalo ko keka, banking meto nga saglit, malyari yang mabasa. Isulat mo uling pamiras, ing panahon, ban mi patutuan iti. Dapot, mabilis neng daratanging panahon, baning papakit ko keka, mi paltuto. Mekad, bala mo mabagal ing panyatang na, dapot, panayan me, siguradong marapat ya, eya mayantala. At itiya ing mensahe, ela miligtas, detang marawak, dapot detang matulid apami biye-biye, miela, uli na ning kasalpandayanan da, King Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, ingke katamo pong pakibat karing dalit. Nung ngeni damdaman niyo ing siwala na, eko sa magmasyas a puso. Ulitan tayo po. Nung ngeni damdaman niyo ing siwala na, eko sa magmasyas a puso. Meko keni, magkantatamo king Ginoo. Puriyan tayo ing Diyos, ang magligtas kaya katamo. Lumapit ta kaya, kang bening kapasalamatan, masaya tamong midalit kapuriyan. Nung ngeni damdaman niyo ing siwala na, eko sa magmasyas a puso. Meko keni, duko tamo at samban niya. Tara si cloud tamo arapaning Ginoo. Ya ang linalang kaya katamo, ya ang kaya katamong Diyos. Itamo ing balen akayang pagmasabalan, kawan tamo waring kayang ingatan. Nung ngeni damdaman niyo ing siwala na, eko sa magmasyas a puso. Pagramdaman nyo ngeni kayang sasabihan, eko sa magmasyas a puso, eyo sa pakyapusan inggewa daring pipunpunan nyo, karim meriba, anyang atilo king disyerto karim masa.
Karin inamunan dakot pinyubukan, lipat ning karela ng tengalan, ing depatan kung mayap karelangan. Nung ngeni, damdaman niyo insiwala no, eko sa magmasyas a puso. Pamamasang ibating kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Ipaga nakakukeko, in pagkapilitan mo sanang tuparan, in katungkulan at tinggap mo king Diyos, inyang tempako ring gamat ko, king buntok mo. Uling ing espiritong binyening Diyos kaya katamo, nakatamo papalyarian urong sulong alub, bagkus ing espiritu na, kakatmua nakatamong upaya, lugod, at pamamigil king sarili. Inya, emusukat pikarine ing pamipatutumo, king kaya katamong Ginoo, at ingkakong pangasukol king uli na. Nune mikasan metong ka, king kasakitan para king maya pabalita, antining ing Diyos pagkaluban na anak ang sikanan, para kaniti. Gawan mong piyalimbawan mo, ring tune amanong tiro kukeka, manatili ka, king kasalpantayanan at lugod, at tinggap mo, uli na ning pangayagom ta, kang Kristo Jesus. King saok ning banal ay espiritu, ayat yu kaya katamo. Ingatan mo, ing sablang katutuan, ami paniwala, kaya ka. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos, parangalan tayo ngening maya pabalita. Suluning yato, nga nanin Ginoo, ing tutuki ka na ko, mi kasuluyang babyebye. Manatiliya kaya kayo. At kaya kaan tinurin, Pamamasa, king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Ngararing apostol king Ginoo, dagdagan mo ing kaming kasalpantayanan.
At pekibat na ning ginukarela nung atin kong kasalpantayanan, akasing dagul namo ning botol mostasa, malyari yung asabi king duto nga si Komoro, mabagot ka, at yalis mo yung sarili mo king dayat malat, at mamintuya ke kayo. Ipalageta mo at ingkong meto nga ipus, asasarul o magpastultupa, nung muli nang iba't king marangle, sabyan niyo wari kaya, meka Kenny at mga naka, agyang makanan weyo sabyan ita. Nune ing sabyan yu, sadya mo na akong ngayapunan, kay ba't miblas ka, at pagsilbian mo ko kabang mamangan ko. Kay ba't nanita, kanita ka pamumangan. Pasalamatan niya wari ing ipus, uling gewa na ing inutos mo kaya. Makanyan mo naman sana kaya kayo, nung arapat yun na ing sablang inutos ko kaya kayo. Ing sabihan yu, mistula kami mong ipus, tinupad kami mo king kaya kaming katungkulan. Ing mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan, Kapurian kaya ka, O Kristo. dagdagan mo ing kaya kaming kasalpantayanan o yaning adwan daring alagad king Ginong Jesus. Bakit? Kasi kanu apapansinda dening alagad king Gino ot manakit iya migit king akakit da. Manakit yung Gino, migit king akakit daring apostol, kalupa alimbawa, kang Zacchaeus. Manakit ya kang Zacchaeus, emu meto nga chief tax collector, emu taong makasalanan, nune akakit na kang Zacchaeus, metong yang repentant, ampong generous person. He could see lagpas king obvious. He could see lagpas king surface. He could see lagpas king makalto, mayayakit. Nga naping sinabing Zacchaeus, inyang pintalan king balena ning Ginoo. Nung ating kumang peglokwan o dinaya, ibalik kung makatapat beses. See? Eda akakit ing generosity na, ing akakit da makasalanan niya, pero ikit na ning Ginoo. May nga riya kang Simon, manakit iya kang Simon, emu metong amaglaram, emu metong lulbog king danum, nune ing akakit na kaya, metong batu, niya pininaos ng Pedro, metong pundasyon, metong pamunto, ot potang lawen o ring pakakalulu, emu makalunos ingakakit na, emu mangalati ingakakit na, nune ingakakit na, mapalad kayo nga, ikong pakakalulu, mitas kayo, ikong mababa. Niyapin, yan nga duwan daring alagad ng ngeni kaya, dagdagan mo, ing kaya kaming kasalpantayanan, borinang sabyan, dagdagan mo, ing kaya kaming ngakakit, dagdagan mo, ing kaya kaming kasalpantayanan, borinang sabyan, akit mi sana, nanuman ing akakit mo. Dagdagan mo, ing kaya kaming kasalpantayanan, boridang sabyan, manakit kaya sana, nung makanano kang manakit, dagdagan mo ing kaya kaming kasalpantayanan, boridang sabyan, ingakit mi sana, kalupa na ningakakit mo. Tayo wari kalupa akakit, nanuwari ing kaya katang akakit, makanano tawaring manakit, kalupa taya mo Habakuk keng mumunang pamamasa, potang lalawe tamo, potang manakit tamo. Makanano yang manakit, Habakuk keng mumunang pamamasa, puro siyang saying-sing. Ang gapa kapilan, ing emo ko pakibatan kingaduan kong sawok.
Ang gapakapilan, hinge mo ko iligtas ka rin ka na kung kasalang. O tapi bata mong akakit ko, ing makanya nakaligaligan, ing mararapat adewakan. O't paboren mong makapadurot ka na ko, ing kasiran, katampalasanan, labanan, pamipate-pate. Makanyan ta ka nung manakit. Kalupa tayo ihabakuk. Ating metong nga spiritual writer, Richard Rohr, nga nang sinabi, we do not see things as they are. We see things as we are. Then kanong bage-bage, potang lalon tala, tala lalon o akakit nung nanula. Nune, akakit tala kano nung nanuta mo. To which we are, that only we can see. Nung naning painto ng tamo, nung nanoing buritang akit, nung naning atsuking pilubluban tamo, o iting pilit tang akakit. Aliwa mismo itang bagi o taong lalon tawing akakit tamo. Nung nanuta mo, o iting akakit tamo. Kung ano tayo, yun ang nakikita natin. Kaya if we are pessimistic, naning akakit tamo, palaging negative. It's always the dark side. Nanong akakit tamo, palaging itang ala. Itang ausandang half empty glass. Kasi oy ting buritang akit, oy ting painto ng tamo, inyapin oy taing kaya katang akakit, but it does not mean oy ta talaga ing makalto. Ing akakit tamo, it's the impossibility. Palaging magduda king akaki nung nanuta mo. Oy takano ing kaya katang akakit. Inyapin if we are optimistic, it's the other way around. Ingakakit itang bright side, itang positive, itang atin, agyang ditak, itang ausandang half full glass. Ingakakit mo itang posible. Palaging ating tiwala king akakit. See, it makes a difference. Metong yaing lalon, pero eta para-pareho akakit. It is, nga nang sasabing Richard Rohr, we see things as we are, not as they are. To which we are, that only we can see. Kung ano tayo, yun ang nakikita natin. Ingkot ang nanutawari. Well, we are self-absorbed person, self-focused person. Palagi, king sarili tama kalawe. Palagi, ing sarili, ing isipan. Inyapin, ing palaging akakit. Palaging pipersonalan. Nakamuti next, agad-agad pipersonalan mo. Ing akakit mo, is there something wrong with me? Ba pwede? At inyang gagawan at pakiaryan, bisang masira momentum, agad-agad, something wrong is with you. Nakamuha pansin, agad-agad, nga mong sumabi, inisnab na ako. Ba pwede? At that moment, at inya na mga liwang isipan, something preoccupies his or her mind. O nang itapin that which we are, that only we can see. Potang ingakakit ing sarili, gana-gana puros personal, personalan. What we are, nanutawari nung tao tang insecure, gana-gana nga kakita mo, it's all insecurity. Birthday ko, wala man may-greet ka na ako. Ala nang malugod ka na ako. As opposed to a secure person, okay mo, diyang yada ko i-greet, enak man mabawas pangataw.
Sinulod king malan ko, bayuya pa mo, idak manapansin na laman sinabing bagay ko as opposed to a secure person. Okay mo, yang eda ko pansinan, enak man mabawas pangataw. Si tutuyapin, makananotang lalawe, kalupan ng Habakuk, nung nanuta mo, oy taing akakita mo, ngararing alagad nga ni King Gino, dagdagan mo inke kaming kasalpantayanan. Manakit kesana, nung makanano kang manakit, akit misana, nanuman ing akakit mo. Manakit kesana, kalupa na ning nung makanano kang manakit. Makanano yung manakit nga pong Gino, nga kupen, biyan makalto, biyan mayayakit, puri ng sabyan, see what is invisible. Itang mayayakit, itang mayayakit alugod, itang mayayakit alunos, o yan ang lawen mo, itang mayayakit a compassion, itang mayayakit a walang hanggan, itang mayayakit a misteryo, itang invisible, the divine. When we see the invisible love, the invisible mercy, the invisible compassion, we can forgive, we can understand, we can show mercy, we can love even our enemies. Etamo ang daketang kontrabida yayan, pero agyo yang luguran. Bage mo, pwede yang lunusan, makanyan ka kasi, pwede yang intindihan. It's your fault, pwede yang patawaran. And when you see the divine within yourself, potang akakit mo na ing banal king sarili mo, akit niya naman kanu ing banal king balang metong nung nanuka nga naping Richard Rohr. O yan, ingakakit mo. So if you see what is contradictory to what is divine, makanyan ka. But when you see the divine in everyone else, metong yung buri ng sabyan, manakit na ka with God's eyes. Kalupa mo na matay nga pong Gino. Palakad tako, Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutuo. lina lang king banwa at yato, at kang Yesu-Kristong anak ng bugtong aginutam. Pengagli king upaya ning banala Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinobliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalikya mo naman keti, ban mukong ka ring mabye, ampon mengamate. Sasalpantaya ko king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang biyaring mete, at king biye alananga. Amen. Manalangin tamo kang bening mitmong tiwalang kasalpantayanan, king Diyos, para king pamangailangan ning kakatangyatu at para king balayaning Diyos. Nga tamo nganing manalangin, Ginu, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Ginoo, pagkaluban mo king matibe kasalpantayanan. Para king sagiwa at maalalam a kasalpantayanan, agagawa kay katamong balayaning Diyos. Lalawi king sablang dapat tamong, king salaring mensahe at biyen ng Jesus. Manalangin taking Ginoo. Ginu, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan.
Para king matenakan akasalpantayanan, aeta takot marap karing dewa kaning kayalan katuliran at diskriminasyon king kaya katang yato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Para king metong amalugod at mapamakalulong pasalpantayanan, ababye pansin kaya katamo, karing kaplas at pamangailangan ding darano, ding kapus palad, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Para king matatag a kasalpantayanan, asumawag kaya katamong lipawi, karing sablang duda at pamangailangan, at papanatili kaya katamong magdulap king kaburyan at tangkaning Diyos, agyamang potang mabayat ing kalibena, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Tanggapan na sana ng Diyos yung kapasalamatan dading kaya katamong lectors and commentators, yung kapasalamatan ng Diyos si Dison, Sardas and Luz Medina, Rael and June Pamintuan, Jonel Pamintuan, Regina Marie Ibarra, Jasper John Rosimo, Ring Sumba Friends of St. Jude, Mac Veloso, Teresita Pabalan, Lina Toledano, Lizzie Viray, Marilu Pasyon, Mila Bukad, Celia Uda, at Ivan G. Canlas, Kambeda, Dingkarelangang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos yung kapasalamatan ng mag-birthday in Nicole Pabalan. Pagkalam na sa special intention dari Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Paldeng Family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Jerwin Uliege, Dick Galang, Therese Jeden Pagku, Heidi Gomez, Noemi Luzong, Jessel Hikban, Maria Teresa Ocampo at Maria Lynn Santillan. Pagkalam na sana ng Diyos, kapag nasandang speedy recovery, good health and healing di Among Raul de los Santos, Remio Pangan, Mario Pasyon, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Deirit, Eleanor Ventura, Walto Rati, Irene Autencio, Nida Villanueva, Violeta Espiritu, Wilma Hiraw, at Winifred Sandiongco. Para king pamanantabit protection, ning Banalay Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, at king pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At iulino sana king Kayariana, ding kaladwa, daring kapatadtang Mayangobye, Manuel, Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Amado de Mata, Merla Mangalus, Siriaco at Toledano at Rodolfo Toledano, Marian Ocampo, Victoria Pamintuan, Emiliano and Nieves Sablan, Jose Perla and Trina Yazon, Benedicto Tapia, Felicidad Reyes, Mary Grace Sabado, Gloria Malig, Joaquin Balbido, Felicitacion Guillermo, Dominga Benco, Conrado Senior Garcia, Leo Vigildo at Juliana Sibal, Juan Ballesteros, Pastora Dolin, Alejandro Anicete, Pablo Jr. Velarde, at Bimbo Reyes. At ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alang makaga nakakarela. Ipanalangin tamo muna maning kakatamong sari-sariling kaligtasan laban king COVID, ing kaligtasan daring kakatamong frontliners laban king COVID, ing speedy recovery daring kapatid tamong ating COVID kasalukuyan, at yuli no la naman sana king kayariana ding Mayangobye, uli na ning pandemic. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Ngeni adwan tamo ing sarili tamong kayadwanan. O malugod at Diyos, kaya ka kami sasalpantaya, kaya ka kami magtiwala, kaya ka kami manalig, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kakatamong dawon, matanggap iya. Arapanan ng Diyos, igpang mayupayang tutog. Tanggapan sana ng Ginoo itingdawan karinggamat mo, ki kapurit kaligaya ng kayang lagyo, king katangi kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O igpa, tanggapan mo rating ayin, ay nawad ng idawon mining ginuming Yeso Kristo bilang kapigaganakan kaya. Manano na sanang ingkasuywan ming mitmong kapamintuan, yatad na kami king kaganapan ning kaya kaming pangayat bus. Iti yaduan mi kapamilatan ng Kristong
ginumi. Amen. In ginumanatili kaya kayo, At kaya ang timuro, iyat nayo ring puso yu, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oyig pa Diyos king alananga at lubos mayupaya. At syukeka ing kaya kaming pangayatsu, ing kaya kaming pangimut, ing kaya kaming pangatawu, king pamibye-bye mi aldo-aldo, daranasan mi ing kaya kang lugod. King lugod mong tenam, king metoyatu, binyeme, ing kaya kang anak, ning kaya kang anak, ing banalay espiritu, bilang ing mumo ng bunga, ababyegaran siya, king akayabe mo kami, king siping na, kapilan man. Kambering sa Blancoro, di nga ngeles ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makiyabe kami nga lang tuknang, babya ka porian keka, at nga mingening kakanta. Kapin banaloyig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli na nita pagparalampumi, pabanalan mula sana, dening ayin king espiritu mo. Ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayuyami dawon kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, king wane ing tinape at pepasalamat iya kaya ka. Piraso ne at binyane ka rin kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kananye. Itiing kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, king wanay kalis at pasbay ang pepasalamat kaya ka. Binyan ay kalis ka rin kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at minum ko kaniti. Iti kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran laring kasalanan. Daptan ye iti bilang kapigagan na kanako.
Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye, ning anak mo darawon miyakeka, iting tinape na ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo ban, sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami ngansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod. Kampening kaya kaming Papa i Francisco, ning kaya kaming Obispo i Florentino at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepaynawan na at manenayang pangasubling miye, at ding sablang mayangon na king bie, tanggapan mula sana king maligaya mong arapan, lalong-lalo na ring miyang bie, panalangin mi kaniting misa. Pakalulwan mo kengan, pakalulwan mo rin kaya kaming kapatid lectors and commentators. Gawan mo kengan karapat, dapat magkamit king bie, alang angga ban kayabe ng Maria, ing Birhenin doon ning Diyos, kayabe ng San Jose, ing kayang esposo, kayabe da ding apostol, at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kekabana ning panawon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning banalay Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king alang-angga. Ngani manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king igba, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
tukso ulit kabusking maro. Ikabus mo kabiyo, Ginu, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Ulin kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananggo. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Mo sana babalik din kaya kaming kasalanan, no na ing lawan mo, ing kasalpantayana na, ning kaya kang iglesia. Pamayapan me ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatiliya sana kapilan man kaya kayo. At kaya kaan timurin. Ipakit tamo ngeni ing mikakametong tamo king kapayapan. Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalako king kasalanan na ning yato, nuan laring mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, matampang tanggap keka. Dapat yan kasme nga mano mo, pumayat na ako.
Announcements. The month of October ushers in two significant celebrations in our parish. The memorial of our patroness, Our Lady, the Queen of the Most Holy Rosary, on October 7, and the feast of our patron, Saint Jude Thaddeus, on October 28. In preparation for the feast on October 7, the parish will have a Triduum in honor of Our Lady, the Queen of the Most Holy Rosary, on October 4, 5, and 6. That is Tuesday, Wednesday, and Thursday of this coming week. On her memorial on October 7, which is also a First Friday, we celebrate the Holy Eucharist in honor of our patroness, Our Lady, the Queen of the Most Holy Rosary, in the parish church at the usual time of 6:30 in the evening. Please come and join us in this celebration. Our cluster mass or Dalo cluster resumes on October 14. Details will be announced in our weekend masses next week. Salamat po. Yung kakatao pong music ministry, papabalo na po na ing Islat Dareng Choir, 6:30 p.m. ning Sabado, may bakantiya. If there is interested na biyasang tutugtog gitara o organ to take over, tang may bakanting slot, 6:30 p.m. Saturday, you are most welcome kano. Ulitan kaya po, datang biyasang tutugtog, na bisang mag-take over, katang may bakanting slot, daring magkanta, Saturday, 6:30 p.m. Pwede pong kuwanan. Manalangin tamo. O Diyos, sa mayupayang tutu, ipaintulot mo sanang iting Eukaristiyang kaya kaming pisulusulwan, katmuan na kami king kaya kang biye. Manano na sanang inglugod ng Kristo apag masusyan mi, tagkilano rin kaya kaming biye, at tayra na kaming painturo kaya ka. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo. At kaya ka anting At bendisyon na kaining Diyos sa mayupayang tutu. Ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katang misa mi daon ne, umen ako king kapayapa ng Kristo. Salamat King Diyos, maya kaya.